खुरुमजरी इमेज टीवी यंगबिरबसिंगु तमकुमा नॉरेम नतराम नोक्सबलोनिना ngasi मरोबा पाउ पिजरी August 3 Sorsanpur Open Ground Pangthokiba Perita Sinakiba Nongmei Singh Toigan Ngakani Haina Security Advisor Kuldip Singhna Phongdrok le Haina RPI Athwalegi National Secretary Maheswar Thonajamna Phongdokre Thanga Kendri Hana MLA Oramba Tongbram Mangibabu Laikidre Empowering Girl Unleashing Their Potential Hybrid Team da International Girl Child Day Thorum Pangtokre Loinana Manipur High Court ki Acting Chief Justice M.V. Muralidharan Kolkata High Court ta transfer taunaba recommend tokre Housing Mapunga Pau Lobidasi Cookie militants singna Apaba Makal gi Kulai Pai Haiba di Khangi Adubu India gi Ning Tamba Numit August Manga da Sorsanpur Open Ground Pangthokiba Perita Sinakiba Nongmei Singh adu Toigan Ngakani Haina Security Advisor Kuldip Singhna Phongdok le Haina RPI Athwalegi National Secretary Maheswar Thonajamna Phongdokre Hojik Thengnariba crisis asida achobu thodang loriba security gi matangda ngasi Secretary Advisor ga Minister Secretary ta unaruba matung paumisingda paudamladuna mahakna wafam asi phongdokibani mahakna makha tana hai handaki irang asida kukilarup mari haibadi KNA, ZRA, KNF, Amadi, UKLF, Yaure Haiba, NIA, Reporter, Pankravani, Wapam Masimaksu, Security Advisor, Kanami, Adumapu, Haiba, Militant Group Mari, Asigi Manunda, KNA, Amadi, ZRA, Asi, Su Sign, Tonariba Group Amani, Maramasina, Sui Ground, Tugaibaki Damak, Su Agreement, Loktopa, Yadibra, Hain Hangbada, Security Advisor, Giwanadi, Topum Topa, Report. Loina Thari, Su Loktokta, Haibidi, India government ki Matoni Haina, Pahum Piraki Hairi. Loina, Manipuri Housing Lariba, Law and Order gi Matangda, Miamda, Trauma Ama, Lady Basi, Laitanaba Security Advisor, the Toina Press, Briefing to PBU Haiba Apil Su Tarunke, Amadi, Asiba Haksang, Pangder Laiba, Mairoi Anigi Haksang, Atubumatamda, Panganbu Hainasu, Taxilam K. Hokiba May Humdagi Hona State Asida Torkiba, Kaluki Irang Asiga Mari Lenana Kuki Su Belten Group Home Amasung Nansu Group Amagi Matata Investigation Satanaba Ministry of Home Affairs ki Maikadagi National Investigation Agency NIA da Kangan Kre Haidiba Instruction Asi Hokiba July Thada Pikibani Madugi Matung ina NIA na Kuki Militant Group Sing Asigi Matata Investigation Sataba Hokre Haina Ministry of Home Affairs ki source samana Hairi Source Asina Makata na Haidibana Ministry of Home Affairs ki Maikadagi NIA da Jinaba Kangan Kiba Kuki Militant Sing Adudi Hoji Bharat Sarkar ga su sign taunaduna Santi gi wari Sathariba Amadi Separate Administration gi akan demand toriba Kuki National Army KNA Zomi Revolutionary Army ZRA United Kuki Liberation Army UKLA Amasung Nansu Group Ama Oiriba KNF Nelung Faction Hariba Kuki Militant Sing Asina Manipur Bangladesh Amasung Myanmar da Kundariba Sin Kuki Zomi Furupki Oiba Independent State Ama Semnaba Hariba Jaga Sing Asida Matam Kuinidagi Hingsagi Thong Sing Satraduna Lakibani State Asida May Thadagi Satrakiba Kaunki Irang Asida Hariba Kuki Militant Sing Asi Hakting Nana Senai NIA na Kuki Militant Group Sing Asigi Matakta Investigation Satrakiba Asina Group Asida Akanba Pressure Mayok Nare
स्टेट असिदा हौजिक हिंसा थोहनबदा हक्थेंगना चेन्नई हाइरिबासु मिलिटेंट ग्रुप अमा ओइरबा KNA अमसुंग ZRA असि हौखिबा मार्च थादा स्टेट असिदा हिंसा की थोंग क्या चथबा मरुओइना स्टेट सरकार ना पाइखलिबा वार ऑन ड्रग्स कैंपेन की मायोक्ता फोंगना लैदुना सिंग एरिया सिंगदा पाक्सना पोपी थानबा होनबा अमदि सरकार ना फॉरेस्ट की लम खोपसिलकपा सिंग मथक्ता सथरिबा ड्राइव की मायोक्ता फोंगना सिंगनबा अमसुंग हाइरिबा कुकी मिलिटेंट सिंग असिगी टॉप लीडर सिंग असि म्यांमार दगी ओइबना KNA अमसुंग ZRA गा लैनरंबा सु एग्रीमेंट अदु खुदक्ता विड्रॉ तौरे हाइना स्टेट कैबिनेट वारेप लौखिबनी हाइबा वारेप अदु थबक ओइना पांगथोकनबा स्टेट सरकार की माइकैदगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ता तंगनदुना लाखिबनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सोर्स सिना मखाताना हाई KNA ZRA UKLA अमसुंग ननसु ग्रुप अमा ओइरबा KNF नैलुंग फैक्शन असिना मणिपुरदा हिंसा की थोंगसिंग सथनबा होनबदा म्यांमार बेस तौबा PDF तगी चाउन मतेंग लौरी PDF असे इंग्लिश सिंगनिगा सुबना कुनमाथोइदगी म्यांमार की मिलिटरी जुंता की मथक्ता अकनबलान हौदुना लाकनिबनी मणिपुरदा बेस तौबा कुकी मिलिटेंट ग्रुप सिंग असिना मरुओइना इम्फाल वैली एरिया दा हिंसा की थोंगसिंग सथनबगिदमक म्यांमार लैबा सिन कुकी ग्रुप जो ग्रुप सिंगदगी अचौबा सेनफम कया फंगली मसी मथक्ता हिंसा की थोंगसिंग सथनबगिदमक्ता म्यांमार की नौमय अमसुंग नौमय मरु कया पुसिनबगी थबकसु लेफ्टन सथरी हाइरे मणिपुर लेंगा की मिनिस्टर ओयमबट नतना कांग्रेस की लुसिंग ओयरंबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की थांग केंद्र की मनुंग सन लैबा मोरांग खुनो ममांग साबलदगी तोंगब्रम मणिबाबू BP स्ट्रोक तौदगी ngasi अयुक लांगोल लैबा सीजा हॉस्पिटल दा लैखिद्रे महाक मसागी सही हुमुद्राग मंगा सुख्रे महाक इंकुमजा लिसिंग समापन मरफुद्रागा मंगा दा तरुकसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा अहानबोइना जनता दल की टिकेट ता थांग केंद्र की MLA ओइखिबनी इंकुमजा लिसिंग समापन मौद्रा तरेता मणिपुर लेंगा की कॉर्पोरेशन अमसुंग आर्ट एंड कल्चर की कैबिनेट मिनिस्टर ओरमखी अदुगी मतुंग लिसिंगनी सुमना तरेता मापनसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा अमदि लिसिंगनी सुमना तरागा निथोइदा तरासुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा INC टिकेट ता अमुखन्ना MLA ओइना माइ पाखी महाक लिसिंगनी सुमना कुनिथोइ फावबा MPCC की वर्किंग प्रेसिडेंट सु ओरमखी महाकी मसानुपा अनि अमसुंग मसानुपी अहुम लेहौरी थांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ताम अहुमलक कारक्तुना मिनिस्टर फाव ओरमलबा तोंगब्रम मणिबाबूना लैखिदबदा कांग्रेस पार्टी न सेंदुना कांग्रेस भवनदा लैखिदबगी हक्सांग पोरक्तुना लैखिदबगी मफमदा हैकत लैकत तमदुना इकाई खुमना वोटख्रे हैकत लैकत तंबा अदुदा CLP की लीडर ओइबोबी पार्टी की प्रेसिडेंट के मेहरचंद्रा CWC मेंबर गायखांगम MPCC की वाइस प्रेसिडेंट तिलोत्तमा यावना पार्टी असगी मरुइबा मियोय क्याना सरुक याखी CLP लीडर ओइबोबिना हाई तोंगब्रम मणिबाबुना इखंग खंगुदना लैखिदब हाइबसै पार्टी सिगा चौबा मांगजब अमने पार्टी बु यामना नुक्सिना निंजरम मियोइनी महांगना मनुंग मतम सादना लैखिदब असै लाइबक थीबनी अदुबु महांगना पामजरंबा निंजरंबा पुंबा पार्टी ना थबक ओइना ओंथोक मिनबा दरकार ताई हाइना मखाताना फोंदोके ngasi ayuk Taksin district police amasung CDO team singna khoidumpat PS Hyanglam district Taksin gi area da ayuk pung manga dagi search operation ama chathaba hoki sarang ayuk pung 3 ka minit nifumarom tawa doida white color gi plastic bag soya bari haina thaba ama khoidumpat ki ibudau laisang gi maning thangba asongba jaga amada phangki haiba soya bari haina thaba bag adu handukluda khulai kyam yarom ki khulai sing adu de submachine gun ani 9mm carbine bearing registration number 1620064 SF 1998 ama 16200 SAF 1988 ama empty magazine ama Indian made hand grenade ama hariba sakhangdab singna लोलगा थमलंबा खुलाइसिंग असि लखलबा मतों हियांगलम पुलिस स्टेशन दा मखा ताबा थिजिन हुमजिन नबगी नमक खुसिनक्रे सर्च ऑपरेशन अदुदा मिफा मिपुनदी यावखिदे हाइरे मणिपुर की ओइना लैरिबा सेक्स रेशियो से नेमली अदुबु मियामना हक्सिनना लौनद्री हिरम असिदा हक्सिनना लौरिबा imbalance ओइना लैरिबा सेक्स रेशियो से बैलेंस तौरगा चलबदी लाकद्रिबा सही लिसिंगनिगा सुमना कुंथ्रा ट्रुक्तदी मबुक मरा तप्पा मणिपुर अमगी मंगलान मंग यारे हाइना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर खोइरोंग शशि कुमार
mangang na phongdokre empowering girl unleashing their potential haiba thimda state PC and PNDT cell directorate of family welfare service amadi state health society national health mission manipur anin sinduna lamphendra leiba RD wing da pangthokpa international girls child day thoromga wafam ase mang phongdok laduna makhatan hai nupa nupi anigi marakta thamliba khenaba ase society asinani logi oiba miyeng dadi natte maram asina society asina thamliba khenaba ase lauthokutuna ahongba productive phawba nupida piriba empowerment ase lakloi tongan tongan ba hiram kya da nupi singna achoba pham kaya pairi handak tasu legislature da sa da kunthawm loidi nupi singna oina reserve thamkhrabani handaki lan asidasu nupi singna loribat Taurang aduki matik sawi kutak khulai amata paidrabasu lambi kaya ima ibil amadi nupi singla ngakli haiki thoramaduda family welfare services manipur gi director Dr. L Tomsa Khuman amadi PC and PNDT family welfare services manipur gi additional director Dr. Sambo Golmaisu saruk yakhi the right mind achumbu wakhandi nupi masing yamaga nupi bu laik laisu hayalaba nupi bu bhajana sembiragadi ngasi dagi lakadoriba 2036 se swaitadi yamna marat tapnungaiba manipur amagi mangmang bayagani maramaduna tungda service te lehobigadoriba chinena ucha sing marumapang noimayamna empowerment haibase siniko matamduda National Highway Kuntraga Taret Impal Jiribam Lambida Jiribam Dagi Impal Tam Thorokba oil tanker gari singda sakhang dabi singna nomai kapsil pagi thodok adu rongmai phurupki CSO ama oiriba RNYOM rinjomna akan bamong da condemn tawkhre loinana asigumba thodok ase matungda amuhanna thoktanaba section thorang sing amadi mathau taba thabak sing paikhat kani National Highway Kuntra Trade Impal Jiri Lambida matungda asigumba thodok sing thorokpada Gari ga mari lainaba singna loop asida contact tawbiyo haina Ransomgi President Daisui Gangmaina thorokpa serlamana hairi serlasina makhatana hairibana Manipur miyamgi sana thangnaba nongmagi mathau taba polam sing ahing nungthil khaidana mapaldagi pusilakliba gari gi miyoi singda asigumba hingsagi thongsing chathab haibasi akanba mong condemn tawi gari singda nowai kapsin khiba thodok atugi matangda loop asina thijinba Tijinbada Zaga Duda Kanagumba Mio Amatana no wake up a Todok like it Adubu Sakang Dava Lamhen to Henba Mio Karna Maram Amata Yaudana Ergan Kapki Haibagi Pau Pangi Adubu Todok to the scenery ba Mara Levising a Sei Matakta Lupasina Tijinbagi Tabuk Satari National Highway Contract Impalri Lambegi Sada Mapudara de Romay tribe singi jurisdiction ni Maram Maduna Garigi Mio Singna Matokta Pomatamda Matam Amatada Hector Romegi CSO single 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 contact of you directly loop asigi contact taruknaba directly ba number sing adudi R ransom numbagi president Daisui Gangmegi mobile number 9815441152 aduga loop asigi nonegi president Richard Kamegi mobile number na 9897456963 RNCM gi chairman Daigongi mobile number na 8729837512 amade loop asigi atai lusingba singi mobile number so yauri hairi Jesus calls Koba Senaida based over Christian Mission Operation Amana Indo Stadium Kaksingi Relief Camp the Tengwang Polam Sing Piramle Sagon Baldagi Pastor K.S. Okena Lusingduna Jesus Kolgi Manipur Timna Ngasi Indoor Stadium Kaksingi Relief Camp to Laktuna Blanket School Bag Angang Singi Firol Asa Thak Amade Insang Napina Singba Polam Sing Tengwang Pinam K Tengwang Polam Singado Indoor Stadium Kaksingi Relief Camp Asibu Salaiba Committee for Peace and Social Harmony Head Office Kaksingi Kangbu Ganoina Relief Camp Aduda Laibisingda Yantok Minake Tengwang Polam Singasi Pirpagidamak Jesus Kolgi Kangbu Committee for Peace and Social Harmony Head Office Kaksingi Makedagi Tagatpa Fongdorle. Sigi site the Angam Bakara Relief Camp Sigi Damak Sugumba Committee for Peace and Social Harmony Aduga a high division Rantoba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯤꯁꯁ ꯀꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯁꯤ ꯌꯧꯍꯟꯖꯕ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯗꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯟꯅꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯨꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ IRCS ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯑꯃꯗꯤ IRCS ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯤꯆꯟ ꯁꯦꯠꯁ ꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯦꯠ mosquito net amadi health hygiene kit sing Bisnupur district ki tongan relief camp sing da yanthokpa hokre Indian Red Cross Society IRCS Manipur State Branch ki former secretary retired IAS Dr. R.K. Nimai Chairman Narendra Ningomba Vice Chairman Dr. L. Banglem Secretary A. Nabachandra IRCS Bisnupur district branch ki former chairman I. Zugeshwar Secretary Dr. Ice Roman amadi atai volunteers singaloinana koina chatuna Moirangda liba Thangjing Sindam Sanglen Khuyol Kaithel Relief Camp amadi Oinam SC manungda leiba Oinam Government Higher Secondary School Relief Camp amadi Laimaram SC Girl Hostel Relief Camp da leiba Imung Sama Kunda Tengbang Polam Singadu Yentoki Amaramda Ngarangsu Moirang SC manung sanba Sribon Mandav Kwakta Santhong Mukta High School Nganu Leima Mandov Kaibul amadi Atai Kaibul Singmai Relief Camp Singda Leiba Imung Mafudraga Tarita Sapmanana Tengbang Polam Singadu Yentok Ke Hairi Maizrao Model English School Irom Maizrao da Hojik Tok Liba Irang Asina Maram Orga School Sigi Management Committee na Hangduk Liba Displaced Students Relief Camp ta Sengal from Lauduna Mahitam Liba Mairo Singi Damak CAF and PD Minister L. Susindro Maitena Pirakpa Track Suit Sing Yentokpagi Throm Pangtokre School Asigi Management Committee ki member Yauna Pangtokiba Throm Aduga Mari Lainana Relief Camp Asigi Secretary Sograpam Hemantana Haikibada Kangaudana Thorkiba Irang Asina Maram Oiraga Napat Sandon Popi Sidel Mangjel Wangu Ahalupna Singba Dagi Lanjanakpa Mahiro Sing Gidamakta Kalaga Campasi Hangdukibani Ningtamtha Sanglakpada Mairoi Singna Set Chanabagi Track Suite Bibi Rakiba Minister Susindrobu School Management Committee Maikei Digi Thagatpa Phongdrokli Throm Aduda Committee ki member L. Tomba Amade Yumnam Nilasan Rayauna Oza Kayasu Saruk Yakhe History Society Kaksingna Sinduna Sai Khudingi Pangtuktuna Lakpagi Makha Satrak Poina Taruk Suba Ipai Pusingi Mapamda Lamban Haisoi Katpagi Throm Ngasi Ayuk Lopsi Singka from the Pangtokre Throm Asida Kaksing Amadi Akoib the Labor Kunja Singi Sinjak Marang Kaiba Lamdam Ama Ohin Oina Bahona Biramba Layu Krabai Pai Pusing Amadi Kukising Irebak Manipur Togaina Bahonor Pagilan Pamda Namkai Ngak Nabahonabda Tawai Kat Kraba Topusing Mapamda Langun Sara Tambagi Thorom Ngasi Pangtok Panihaina History Society Kaksing Secretary Pukarambam Rajendrana Fongdoke Hauzik Manipur Tenariba Lalasi Sin Kuki Narco Terrorist Singna Manipur Amadi India Tungaina Bani Hyper Center na Kanglabani Maramasina Sin Kuki Narco Terrorist Tenabada Laikidraba Mui Sing Asi Award Pifam Toi Haina Kwerengai Wangma Village Development Committee President Hizam Priyo Kumar Ngase Kwerengai Wangma Village Development Committee Sinduna Laikidraba Atobusing Mafamda Haikat Laikat Tambagi Thorom Amada Fongdokre Thoronga Mari Lainana Mahang Makata na Hai India Amadi Manipur Tugainaba Sin Kuki Narco Terrorist Singna Mapalamdagi Funding Lauduna Lan Satrak Pani Haibasi India gi Investigating Agency Singna Kanglabanina Makoi Tenanaba Honabada Laikidra Sing India Amadi Manipur Government Award Pebiu Soktun Lariba Sing Dasu Pangbeaba Mateng Pangadabani Mairoi Ani Kuki Terrorist Singna Hat Pani Haibagi Thodokta Senaba Kuki Militant Kara NIA na Phaba Hokre Adubu Laikidraba Mairoi Anigi Asib Haksang Pangnaba Honadana Laiba Si Laibak Tibani Atubada Parba Mioi Singda Wahang Sataduna Asib Haksang Pangnab Honabu Haina Fongdoke Ngasi Pauda Makoi ki
ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯂꯕ NIA ꯑꯃꯁꯨꯡ CBI ꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ 인터로게이션 ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕ 시기라고 얘기도 박장 아니도 그다음에암다 신한비오에나 하전게 아니 하전 All Kwakta Youth Voluntary Organization Akibo ni Lisingani ga sumna kulumdoi dagi Lisingani ga sumna kulmangap gi October fawa nauna thau puna ni damta khallaba omisi gi bin laptop ga loinana lup asi office masu Kwakta Kethel da hangdokre nauna thau pugadap singi ming sing ado All Manipur United Clubs Organization amuko gi president Phairoism Nando Luang na laptop ki khallaba thau pugadap sing adudi president oina Merai Mayum Salamat Ali Vice President Singh Oina Yumkhaibam Junais Khan Amadi Aribam Mufis Uddin General Secretary da Sesam Hanif Khan Finance Secretary da Aribam Abdul Rahim Publicity Secretary Oina Moinam Akhtar Coordinator da Abdul Salam Kulaipam Yauna Advisor Singh Atai Assistant Secretary Assistant Coordinator Yauri Ngasi Thromda United Clubs Organization Bisnu District ki President Amadi Atai Lusingo Kyasu Saruyaki All Kwakta Youth Voluntary Organization Asi Amuko gi Mashama Oiba United Clubs Organization Bisnupur District ka Kusam Naraga Sabninariba Organization Amani All Kwakta Youth Voluntary Organization gi Nauna Thau Pubasingi Ming Lauthokpa Amadi Kwakta Kethelda Lup asigi office ma hangdokkhibagi thoram aduga mari leinana amuko gi president Phairoism Nando Luang na phondokhibada hauzik manipuri oireba irang asida Kwakta asi yamna maru oiba amadi yamna sensitive oiba mafam amani Kwakta gi maitei pangal isilinau singna hauzik oireba phim asida manipuri apunbagi lam gi amadi lenga ki saktamda kuki jo militants singna yamna usit thoidana mongda sinarikliba asigi pakhum ama maru oina maitei singna pina bahonariba asida makhal kya gi mateng Panglakibadu Tagat Nigaini Kwaktagi Amadi Atai Mapam Singi Pangal Sing Mateng Yamna Panglabasu Kwaktagi Pangal Krana Miamna Pamli Badugi Onataina Bada Tabuk Tawker the Yauke Madu Matung the Toktanaba Hosi Kwaktagi Amadi Atai Kul Singi Pangal Miamna Honoriba Adusu Nandaluangna Tagat K Relief Camp the Ladiba Inmate Sing Sarkana Masagi Mayumda Hanjinduna Tangdu Laitaba Punsi Mariel Ama Sam Driba Powde, Handaki Ningol Saku Bagi, Torum Asi, Pangto Roisi Haina, Wangu Halup, Lifam Apun Balup, Walana Fondrokli, Walal Wangun Sindra, Narang Midang, Masingya Nova Sunu Ken Ramadi, Kumbi Ken Regimanum the Labor, Wangu Tongan Tonganba, Lekai the Gilakpa, Mera Paivikiana Satakiba, Santigi Mera, Concert Aduda, Lup Asigi, Finance Secretary Amom Angau Sanana, Ningol Oibikayana, Mapam Namdam, Da Ningol Sakuba. Saning Labasu, Ningol Obi Kayadi, Mayum Makai Baina Tumna Sakiduna, Mashada Set Sariba, Fikak Natana, Numituda, Namzaba Port Kaya, Mama Mapa, Mabung Mapwasing, Gidamakta, Lainama Pesa, Legitabana, Natana, Ningol Kayadi, Mapam Namdam, Ut on Kiba, Yau Kibakaya, Sing Asina, Ningol Obi Kayana, Sakuba, Numita, Tamoida, Power of Awab Kayadu, Adukimatik, Aikoi Sada, Topaga Sub Mane, Hydaduna. Sarkar Ningol Oibi Sing Sahi Amada Amuktang Pangtokpa Asigumba Festival Asi Munna Kangbi from Toy Relief Camp Taleba Inmate Sing Asi Tamoigi Awaba Sing Punamagna Kangbiduna Makoigi Punsida Hanagum Tangulita Piamda Hanjilak Laba Matamda Sahi Ningol Chako Wagi Torum Asi Pangtok Minasi Hainasu Levak Miamda Apil Torukli Handaki Lakadri Ningol Chako was a Handaki Lilikim the Ladiba Ima Ibn Singina Makogi Mayumda Hanjindriba Powadi Sarakana Makogi Tangu Lataba Punsimare Ama Same Diba Powadi Handaki Evening on Sako Base Pangtok Zaro Manipugi and so I happen Amatangi Tozage Lilikim the Ladiba Ima Ibn Singi Awabase Kangbilaga Makogi Punsimare and Tangu Lataba Punsimare and Amadalera Kanda Kogi Sahigi Evening on Sako Kumase Pangtoksi Habasamasu Emiam that Pentozari
था मंगा फाजले अखुगी मनपुगी हौरिबे इरांगसे को था मंगा से हजु पाव सरकारना लुसिनबिदना लेबसे सिगी मायोक तनिंग असि अखुना चलिबा मायरागी लेरिसे सरकारना इरांग दि लुसिनदना असुंबसे थिंगागा मखोइदा करि कानाबा फंगदिनो इरांग लुसिलो अदुगा लेरिदाना थिंबियो हौखिबा मेमोरीदा नोंपुक सेगमाइदा कुकी नुपी अनि मियामगी मोप अमना नेकेड पेरेड सथदुना खोंगोई नखिबा नुमित अदुमक्तदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की यारिपोक पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा हाउखोंसिंग विलेज मयादा हिंगना मई थादुना हाटखिबा अमगी हक्सांग जेनिम्स की मोक्ता लैरे हैना मणिपुर की सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंहना मीडियादा फोंदोखरबा मतुंग विक्टिम की इमुंग मनुंग की मियोय सिंगना सीखरबा मियोय अदु मखोगी इमुंग मनुंग की मियोय नत्ते हारकपदगी चाउन सममनब थोकलै अदुबु मियोय अदु पुलिसना क्लेम तौरिबा मिसक अदु ओइब्रा नत्रगा ओइदब्रा हाइबदु खांदोकनबा DNA टेस्ट तौरगदौरी हौखिबा तांग निपानदा अमूब मचुगी टी शर्ट लिटपा अदुगा कैमोफ्लेज ड्रेस सेटपा मियोय अमा हिंगना मई थाबगी सेकेंड तरेट सांगना वीडियो फुटेज अमा थागलकपदगी पुलिसना अथुबा एक्शन लौखटुना मियामगी मोना मई थादुना हाटखिबा मिसक अदु कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की हाउखोंसिंग विलेज दगी लालटिंगथांग खोंसाई सही कुंथागा तरेट अपोकपा जमतिंग मांग खोंसाई कौबा मियोय अमनी असिब हक्सांग अदु हौजिक जेनिम्स की मोक्सु लैरी थौदोक अदुगी मतांगदा थिजिंदुना अकन एक्शन लौखटनबा CBI दा सिनखरे हाइना सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंहना फोंदोखरबा मतुंग विक्टिम की इमुंग मनुंगना सिरबा मियोय अदु लालटिंगथांग खोंसाई नत्ते हारकपदगी पुलिस डिपार्टमेंट चाउना सममनरे हाइना पुलिस दगी फंगबा पावी सोर्स अमना हाइरी इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम की माइकईदगी हिंगना मई थाखरबा मिसक अदु कुकी कम्युनिटी की मियोयनी थौदोक अदुदा सेनरिबा सिंग सबचाना एक्शन लौगदबनी हाइना फोंदोकपा लैखरबनी अदुमकपु हौजिक चुरचांपुरदा लैरिबा कांगरूप की इरांग थोखरबा मतुंग थीबा खंगदना लैरिबा लांटिंगथंग खोंसाई की मनाउनुपा मंगलालजंग खोंसाईना सोशल मीडिया दा थागलखिबा वीडियो फुटेज अदु क्यारक हन उरे अदुबु हिंगना मई थाखिबा मिसक अदु माकी मयाम नते माकी मयामबा हजिक फाव थीबा खंगदना लैरिबा असिगी मतांगदा मे 5 दा चुरचांपुर डिस्ट्रिक्ट की हेंगले पुलिस स्टेशन दा FIR अमा लॉज तौखरे चाउन सममनबा अमा थोखिबा असिना मरम ओरगा मियामगी मोपना मई थादुना हाटखिबा अमगी हक्सांग हौजिक जेनिम्स मोक्ता लैरिबा अदु लालटिंगथंग खोंसाई ओइब्रा नत्रगा ओइदब्रा हाइबदु खांदोकनबा अथुबदा DNA टेस्ट चत्रगनी हाइरी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अमना मणिपुर हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस MV मुरलीधरनबु कलकत्ता हाई कोर्ट ट्रांसफर तौनब रिक्वायरमेंट तौखरे MV मुरलीधरन महापु महाकी पेरेंट हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट अमुखन ट्रांसफर तौबियो हाइजब अदु सुप्रीम कोर्ट ना कॉलेजियम अदु याखिद्रे महाकी हाइजब अदुगी कानब लैते हाइना मुरलीधरन हाइकी कॉलेजियम की वारोल अदु ngasi थोखिबनी पनबा याबदी हौखिबा एप्रिल दा मितई कम्युनिटी बु शेड्यूल ट्राइब यूनिट लिस्ट हापसिनबीदमक मणिपुर गवर्नमेंट खननब जस्टिस मुरलीधरन ऑर्डर मा थोकी वर्डिक अदुना हौजिक स्टेट असिदा थोकलिबा कन्फ्लिक्ट असि ओहेलखेबनी हाइबु वाफमसु हाइखि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुलबु मणिपुर हाई कोर्ट की मथंगी चीफ जस्टिस ओहेनबा कॉलेजियम असिना रिकमेंड तौखरे अदुमैनमक सेंट्रल गवर्नमेंट ना अपॉइंटमेंट की नोटिस ती थोक्ट्री हाइरे इजराइल अमसुंग गजा की लान नुमित मंगानी सुजिलकलपगा लोइनना हमास दा मियोय कया फाजिनदुना वोट नैबगी थमोय सोनिंगाय ओइबा वीडियो क्लिप कया थादोरखरे वीडियो क्लिप अमदा